Jekta rodive sa pralalen o Musa alihi selam, ko keri belafi e Allahe azza wa jel, tarojek puti o Musa alihi selam ka penel, o Allah, ko akava seko ek nekara kelpe, sarte janav, ko italo manglo tute, em sarte primetinav, ko italo mrzimo tute. O Allahi azza wa jel, ko adva momenti e Musa alihi selam ka del javapi va kerindo, o Musa, jek manush, ko vaso ko pere bahtaliba, izvedinela len te veličinele Allahe skoro anav, em koga o manusha, oda zivinena peso posigate te aven ko adava međlisi ki adia rados, a kvaitalo znako o Musa, kaj mea dale manušene ma dale džematen zamanglum. O Musa, mrzinavo kone manuše, ko vaso leskoro kalbi talo padlo ko veliči be ko moro anaf, ko najbahtale momentia, kerela le haramea, envojedno manušao da zivinena pe kod dva harami. So halilja makatar, pazinen, najmanglo o Musa italo mangio ko vaso veliči nela moro alaf ko leskere bahtaliba. Puč korkori tut. Koga dobigjan e unuka, koga dobigjan e unuko, ava kergan elhamdulillah, ili pak pravjan o piven va kergan živeli, sara da va kergan, a tu sar džemat ka puč tut, ko kobor sjans neka nimote ave, ko šovili ko ofto. Sos prečingatu te za kastineta roveliči be Allahe skoro anav, sos i netuk je považno ta roveliči be Allahe skoro anav, sos ke adava na kereale koga vikinena tu te veličine Allahe skoro anav, te muketere bukja, to vetara dala ko laso Allah ko Kurani va kerga wasariu ila maghfirati mi rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'idat lil muttaqin. Sigaren ke Allah skoro rahmeti, ke Allah skoro oprost, ke Allah skoro dženeti, ko ajtalo barosari nebeske mi puf, ko ajtalo pečimo, o kolenge samo sodarana ko Allahi azza wa jel. O pejgamberi alihi selam, koga gelo ko mirađi, alen šuneaman šukar, o pejgamberi alihi selam, koga gelo ko mirađi, e Džebrail alihi selam, primetin jaki strana melekija sar gradinena i je kertaro altini. Pejgambereski alihi selam ulo čudno, ko Irani vetaro mirađi o pejgamberi alihi selam ta veliki puv, po isto primetin jaka nao meleke od morinena na kerena buti. Em kapu čelo pejgamberi alihi selam e Džebraile, o Džebrail, koga gelam nau preakala melekja gradinenas ne kertaro altini, tarojek puti akana o ker prekininge, janena čavane soske prekininge o ker, ake soske prekininge. Toga što Džebril alihi selam va kerga, o Muhammed, jek manuša koga veličinena je Allahe skoro anaf, tale prisutna koja dva međlisi ko te veličinena je Allahe skoro anaf, koja dva momenti u Allahi azza wa jel gradinela nege specijalno kertaru altini ko dženeti, koja dva momenti koga bisrena e Allahe, koja dva momenti koga penena tale zafati mesijam na neman vakti, neli najčešto akala bujke ovena mende, koga penea lenge, hajde beke Allah je skoro ker, hajde ko dženeti, o najčesto toga škava keren, vala be ođa me mangava bud, puna nema vakti, mesijum bud zafatimo, na ne kaskete mu kavi tezga, na ne kaskete mu kavi dukjana, a te čate bešari sale Allah fi muabeti, sar džalla bi buti, oftari darte na lele star borči, ma pučođa,
Цело недела, хиш промет на не. Јак намен пучадале, ни дуња јаке новела, тут ни ахиретеске. У исто адале мануше пуча со пенела на нема бе вакти бусим за Фатимо. У ме пучава дале мануше на гјал. По добро ве муслимам то во ги кога старела. Аке саки теска, аке саки дукјана. А озори кереајри, тогаш пенеа комши јек јак чи го макира нама. А тоаш на да раде кака човекот, а? Па хвадјајта ли материјално потреба, те одазиви нету те Аллахеске аззе оđелта ли духовно потреба. И одолеске пралалено муслимани сигарела која савке тана, о муслимани пере сунет лъкија, пере акике, пере бахталива, извршинела лен која савко начин. Одолеске пралалено Аллахи аззе оđел, ачало максимја кава керела гар. Елмалу елбенуне зинетул хајату дунја. Томаро мали, томаре максимја тале лепота, томаре дживдив наскери. Добро. Кога Аллах пенела тале лепота, кога Аллах пенела тале лепото максимја, ембарвали пе дуња јакоро. Ме пучаат уме. Ако и пара тали ајдвеа менге највредно, а дикен ли бе негде кога джана ко мисафирлуко парете дикен ки маса? На. А да ваке реален недостапно дури тароваста е максименко рососке драго сено и тало туке гаравеале. А гарда пралале најдраго сено и тало аменге нешто аменге амаре максимија. Модолеске мире пралаленен пењалено Аллах и препоручиња аменге должностија према амаре максимија. Прете кере сунетие максиме. Прете чивелеске Аллаве максимеске джанеали којајта ли тери прво дужност. Прво тери дужност и тало а да ја чај или а да ва чаво кога ка биринен песке късмети те биринен муслимања тоа. Ака на менде со случињо вела ко борсам ки пракса кале. Ајдве пралален цар приметинена амаре бојра итале светска. Джанена соски итале светска. Аке соски. Ајдве амаре бојра и кына лакир итали индиско. А? Оти ми етале лакере тетовско, косовско, афедерсе. А? O altoni lacoro italo tursko. Odikja дека мен сијам одамна со акела бем Европска унија, ки Светска унија да куѓам. Ајдве амаро главно адво обкружење кога вела прете формирина максимија, претове на менунукија, прво амен со дикаја. Ајдве на улодани лепота, те навакера подини, ајдве прво шарти пралален суламенге ки прандина маре чавенгери итало, и сидиле папирија, и сидиле офентал, посаво пасоши силе, германско или оква југословенско, ти силе странско пасоши, палете и силе офентал, ама шумеле и силе максими, о ништо на немека на модерно итало адала, пазим. Адик со акерга о пекамбери алиселам, кој прандин го велачал барвали пете джанело Аллахи азza wa jal таладија прандин девлале чоролипе. Јеква керела манге, о джа ефенди бе вакерла манглуман еке чијаја, аман сумсне бајаги вакти ки веза. Оне со Аллахи упутингјаман, кога Аллах упутингјаман те кълдинаман, лакери дај, али ќе адија чај, ми чај го димуклятут, оди ќе ако бор заостанато уло. Опош ми гјате кълдинелпе, ама гјате панделтут кишамија. И чај, панч бер заедно ки веза, од воингепе. А верпа ситуацијата ке рафту менге вела манге еки джамија, о, ходжа ефенди бре бари мука и симан, бари гајли и симан, ко хајри бре зоуло, те на чоргету, те на кергету, на бре ходжа, ми чај керга бишу дујбеш, со и бутие чакери,
Побишу дуи берши сила панда кам лона штито вела. Есоте керна ке панити квелто вела лакери срека. Субхан Аллах, пазиден ковани во амен алям. Аква итало бут важно те халова дека. О максими пошмингјола те воспитингјовел. Биш беш прете байров. А давај итало пазин, кој ковели дај, кој ковело дат. Дујто бути. Прете авако сунетлуко, со иситу дужност. Кога приближинеа тут, китери ханама, приближин ту до вајаја, дикен со акергео пекамбери. Кој приближинела пеко порони кјахи, ем керела ке адоваја. Аллахумма дженибна шейтане, о дженибна мима ма разектеху. О Аллах, те улоне која плота раква контакт дујра кере шейтане. Кија даја рата кои борија чили пари, ебе тада ле максиме шейтани настарела. Акана ту мислите пошмингјан, ма то е максиме тешко туке. Ма посем твакре куку девласа о харами дингјан ма. На. Ту кергјанен коркори харами. Се дик и Мерием алейхиселам, кога лакери дај хана чили пари управлате, ој кергја доваја. Аллахуме инни еуду бике ва зурријетеха мине шейтани раджим. О Аллах, ме туке доваја керава да ракелла емлакоро породотаро проклето шейтани. И доваја тао главно фактори те манглјан то велтут максим. Пазин те ромња додека итали пари. Ту пене. Увек тове гордо. О Аллахи со на градингјату тове джурли. Со на градингјату те пираве которово ги максими. Јек джурли додека итали пари упралиек максими. Лакоро статус ко Аллах итало сар шехиди. А дава туцо деле максимеске те пил тало садака ко Аллахи азza ва джел. Ту пиравеа антуте дживдипе. А чал туке да о Аллахи азza ва джел преку лескоро пекамбери наредингјада те кратинело намаз. Ту пене а чалакава статус о Аллахи со дингјатут кергјату ке о дженети амароe муршенгоро то велтал торо про. Се тусјан хем дај, тусјан ем ромни, тусјан ем чај, тусјан ем пен. Ко Куранина постоинела сура која со пиравело Аллах, суре Туриджал, суре Муршенгери, ама ко Курани сиамен сура која со пиравела о Аллах, суре Туниса. Емодолеске ту пене, таро хако торо итало дуј беше максимете де туте пиел. Гарава дјатери внатрешно чистотем лепота. На не е важно ту со мислинеа, поеке која потеке козе ги бесија кана праша, ако важно и тало мотело то вел шукат и морате прекинина мате да туте максиме, ко хако круѓан. Те да ратаро Аллах и ту со кереа, е максиме со двојнеатаро тут, те да ратаро Аллах и со кереа ту, о максими дена развигал правилно психофизички развој то веле. Сарсои е дијакоро тут, ние кавера дванаштите смени нело. А ваја ко наодори га плалален осен пали акика со кераја сунети е максимен. Дали приметине на пралален ко максимија кога керајален сунети со случингјо вело? Дали о максими тогаш асала или ровела? О максими тогаш ровела. Но акари га пралалено родители мангеле кавер порука те вакерел. А дија порука и тало акаја. О Аллах, помангло нешто коморо калвитаро чавотаро нуко на не. О Аллах, чалтери разија, чалторо задоволство, месјум спремно, те нанесинав болка, мере максимеске меруну коске само тутове задоволно мандат. Одолеско Аллах ко Курани кавакел, ва идиб тела Ибрахиме раббуху би келиматин феетеммехун. Ем кого Аллахи искушинга Ибраиме неко боре лафенцар, джанена коле лафе искушингале,
Кофтова дешутрин бештаре дингјалес ке ов сунети. На дикля коркори песо Ибрим алейхиселам, таројекут извршинга дија наредба. Ема катар требела те халјове. Еј ту муслиман, ту со мангјате кере сунети, ракијаја, чуче концат, ме пучава тут. Сои разлика дваторо сунети, емтаро сунети е Игор Ескоро, е Милош Ескоро, е Стеван Ескоро со џалаки болница, кого доктори пенела, мора да се прави сунет ради хигиена. Ема катар постојнат ке пучиве, а кере максиме сунети ради хигиена или пак мангјати извршине сунети премо пекамбери алейхиселам. Мангјати извршине наредба таро Аллахи азза ва џел. Пучкор куритут. Ако адава кере алячало Аллахи, о Аллахи се те надокнадилту ке панда пошукат. Одолес ке пралален пењален. O максимија Италија аманети ко амарева ста. Одлеско Аллах ко Кураника вакерел. Я ејюхеллезина амену ку енфусекум ва ехдикум нара. Еј тумен со пакјана гаравен туменем томаре фамилјатаре џехенемескерија. Кова пуштлеачала кала максимија пралален. Осве со кера сунети мате бистраде кисјаме наваре должностија премо максимија. Сикавен томаре максимен товен искрена. Дикен, ко вакти Омер Ескоро ради Аллаху ан, Омер ради Аллаху ан акела, таројек максими овчари коа со гаравела баклен. Омер ради Аллаху ан кавакерел, те манглам бе те деамен ек бакро те чина бокалилам ка платинату ке кобор мангеа. Тогаш акро овчари какрел на не мире, абе вакер деко руф халя. Ја сока кера е Аллахеа. Сока кера е Аллахеа која со посматринела менем дикела мен. Али ајде амен цар со овела. Ајде ако максими амен ховавела мен амен радвина амен. Леле ко боро паснууло. Те на нел подело максими ако акушела мен. Амен корпори кераја. Тари бари љубовле максиме. Хајде вакер хало бабо акавај кава кратке куку барило чаво. Кобор папија две бежела заедно печавеа тока нова година славинела живели. Кога кабајрол, кога кароделеске дрогаке, кога кароделеска чал алкохол, кога пошминел те мареле куку Аллах со харами дингјанман. На дингјату то Аллахи се оковачи пралалено састер марела додека и тало тато. Е ако састер марела додека и тато лестарки кјолја некоја товерја, некоја Тесла, ја мотика. Поте му клјања гјарте шудрол, 9 динара велја му кило нарела. Старо купујем. На не вредно са да ле максиме. Одолеске пралален, те сика вама ре максимен. Товен искрена, те замангено намази. Товен образова име амаре максимија. Се дикен пралален. О Аллахи мангела о таквалуко се кастар. Амантаро поучиме повеќе мангела. Одолеске на нете хамаро. Дечаве мора ки школа те бичале. Без разлика дали тало муж или джугли. Акари талја мари иднина. Со Аллахико Куранју акергја фалем еннеху ла илаха илаллах. Джан на неа вердел се му Аллахи. Прете веруј неко девел, мора претходно ту те школу и не тут. О муслимани надозволинела песке ко семафорите му кел пороваз, ама вре садака сад на. Јек манушко аму кела пороваз, кова нон стопе манушенге тало преджала, ко јомул кјаме лескере масатар лескоро муј и сити калелпе, а чал одолеске со курбани дингја поро муј, а чал ефтино дуња лучка корис.